e re ke nape ke motsentšhe ka mokgwa wa mohuta o ntate Malefo Mopapa Tobela. le gona mongaka Re tsule ga botse re ka ra go lena entate ka kapa mane wa tseba re ya leboga mongaka mošato mogolo. motheletši o beile tsebe ka tlhoafalo o tloganya ka go kwa gore dithekišo tše go bolelwago ka tšona tša ka kua tlou tša baroka ganeng ba re swaretšeng le kgono motšee Ga ke thome mo entate ka kapa ke re happy birthday go wena. Modimo wa lerato a go godiše mogala wa gešo mme re ko o ria mo lefaseng ko mo botse kudu wa go aga malapa a batho a se phošo ge modimo a go kgethile gore wena o be motho e leng gore o fa batho maele kudu mo lenanegong le lapitšeng tše kgolo gobane tšeo di lokišago mo mogala wa gešo rena ka gore rena re baruti rena re bone ka leitlho la moya gore di bohlokwa kudu ene modimo o bjala ka lengeloi goba moporofeta o batho ba sa lemogego ka gore tše dingwe tša dilo tše di bolelago rena gape re a tlhabega ge re dutše mara re tlhabega re sokologa jale a ke go leboge morago motšha maubane ke dumediše batho ka moka kgole le kgausi mo ba le gona gae ke lemoše batho gore go bile le taba ya seporofeto mo go tswa kua go tlou tša baroka ba ile gore ba latela letlakala la Facebook ya rena mremi mola page mola o tlhalositše gore ngwago re swantse re be batho ba e leng gore santse re thege manyalo a rena ke bolela ka seporofeto. Professor Mremi o boletše mo pageng ya ya Facebook a romile ke moya o mokgethwa a bolela gabotse gore ngwago o tlang o bona kotsi ya manyalo a e leng gore a thubega goba di-relationship tše e leng gore di tlo wela ke liru le e leng gore a le gabotse go hlokega gore and then ge le baratani le babedi le be batho ba e leng gore le phetha ditaelo le phethela nyalo la lena le di-relationship tša lena lebaka ke gore lenyalo le le senego ditaelo ka mogare a la ethega ka selo and then diphefo ge di tla le magadima di kry-a le gore e no ba lenyalo le le la teka-teka mo ke tlo bolela ka taelo e leng gore ke lapa le bobosi e leng gore bontši ba lena ka mo gae batswadi ba rena bomme ba rena le bontate re batho ba e leng gore ka mo gae o kry go senekwano le maakala re gane molato keng lebaka ke gore ka mogae ka mo go kgona go ba le leswiswi le e leng gore le a tsentšhwa mo gare ga lenyalo le e leng gore le hloka taelo e re bitsang gore ke lapa le bose ye e leng gore mmereko one ke go kwantšha batho mohlho mongwe batho ge ba ne mokgwa go felelana pelo ba makala re molato keng lebaka ke gore go tsene dira ka mogare tše e leng gore di hlola meferefere ka mogare goba memoya e sa lokago bjale mo gae mo le hloka taelo ya lapa le bose mo e leng gore le tlo kgona gore ge le e berekišitše ka gae go tlo kgona go ba lekwano gape ka mo gae ka mo o kry le batho ba e leng gore le mahlatse mare lo tša lena di sepele gabotse lebaka ke gore go ne thokolosi e leng gore gona ya le makatša gore gabotse e ka ba go diega buang taelo ye ke tlo go bolela ka yona fa ke taelo ye e leng gore ba bitša gore ke tokološi muthi ye e leng gore o hlapa ka yona goba le hlapa ka yona ka magae ka lebaka la gore re lemogile gore ka malapeng a mantši go ne bothata ba tokolosi e le re bolelang ka yona e re reng e gona e ya phela e hlola gore batho o kry le gore ga ba tsoga forogo ba bangwe ba tsoga ba lapile ba maketse gore gane molato keng ba bangwe bošego ba robetše ba lele ba hlobaelwa bošego ba maketse le hloka taelo ye ya tokološi e leng gore e kry-ega gape gona kua ga Mremi gape re na le taelo mo e bitšago dibatana ke fele ke botša batho ke re rilwe ka taelo tše e leng gore mmereko wa tšona ke go lwa le dilo tše di sepelago tša diphoofolo tše di sepelago ka magaeng jwale taelo ya dibatana and then lo itshuma ka mogae ge le tshumile o tlo bona ka mogae ka mo go e ba le khutšo le boroko le ditoro di kgona go tšwelela gabotse ka lebaka la gore bontši ba lena mo gae re a tseba gore le tshwenya ke ditoro ba bangwe le lora ditoro le a lebala ba bangwe le lora toro tša lena a le kgone go dikuša goba go di hlalosa gore di ka ba dira goreng jwale taelo ye ya dibatana le kgona go e berekiša le orele ka mogae go be le bophelo ke swere taelo mo gape ya bomma ka mogae ba e leng gore ba tshwenya ke menkgo mo mebeleng ka lebaka la gore go na le mokgwa o mongwe o e leng gore a wa loka o e leng gore o ne le go tsenela batho ba bomme o kry le gore ke batho ba e leng gore ba bangwe ba bona ba tswa dišo tše e leng gore ke setho goba leswiswi mo go bona le hloka taelo e bitša gore ke Z2 ye ge le enweleng ebile e tlo le thušang gape kudu ba le hloka go masea ka gae ge le nwele taelo ye ke mo e leng gore le tlo kgona go kry-a masea ka gae go be le lethabo and then gape o kry le gore le na le dišo mo mmeleng goba sebabo mo mmeleng and then taelo ya Z2 mmereko ona ke go lwa dišo tšeo gore di feletše di fela gape ke tlo bolela ka taelo mo e bitšwang gore ke lerumo la banna ke taelo e leng gore bontate ba bantšhi ebile ntate ka kapa re leboga thata gobane ke kwele ba leboga ka gae go ne lethabo gobane go le ntate ka mogae and then go sa fele go e ba le lethabo ka mogae ke mo go tsoga go bothata
ba gore o bone tšatši le lengwe ka gae wena le mme le no fela le nolwa ke lebaka la gore and then ka mo gae ka moe o kry-e le gore a go gone mathata mosadi goba mokgekolo wa geno a ba feletša a gopola gore ka re gonne mo e leng gore wa gona bjale o hloka taelo ya lerumo la banna ke mo e leng gore go enwele e tlo kgona go thuša godimo ga dibabo gobane bontši ba lena ba bangwe le tshwenya ke dipsio tšeo o kry-e le gore a di bereke gabotse a di pompe gabotse o kry-e le gore ke bothata bjale taelo ye ke bolelao ka yona ya lerumo la banna e thuša kudu-kudu mo e leng gore le tlo feletša le thušega ka mogae go ba le lethabo ka gore lapa le le sene le lethabo mafelelong a lona a le feletša le sa agetše botse ke tlo bolela gape ka taelo ye re bitsang gore ke lephakama le ke fele ke botsa batho ba bantšhi ba e le gore ke ba porofeta le dingaka bontšhi ba lena le a makala medimo a bolenaga le kgone e bona gape le bale ba tshwenyago ke sedimo goba ke moya ba palelang ko go bontšhiša medimo ya bo bona le gore e nyakang mo go bona ka gore go bohloko gore o kry-e le gore motho mo gae moe and then o swere ke badimo goba o swere ke moya badimo ba ga o kgone o ba bona mara o no phela o bojiwa taelo ye ya lephakama wa e orela go e oretše e tlhakantšhwe ka ditaelo tše e leng gore o kgona go communicata le badimo ba gago ba go kopana le badimo ba gago and then gape ke ne taelo mo e bitsang gore ke taelo ya meleko taelo ya meleko gantši nna ke fele ke botsa batho ba bantšhi gore ge ba ya medirong ba santse ba tlhapa ka yona gobane mo medirong go ne bothata ba meleko e leng gore batho ba ba gatiša gape mo ke ne taelo gape ye e bitsang gore ke taelo ke tlola fole ye o tlola ka yona mola medirong goba mo gare ga batho mo le kgonang go dumediša batho gona and then taelo e kgona le protecta o kry-e le gore meleko e leng gore mohlomongwe batho ba ka le dumediša ba e swere mo go bona e ba kgole le lena taelo e nngwe gape ye bohlokwa ke pinki wa phediša pinki wa phediša ke fele ke botsa batho ebile le yona re ya leboga batho ba bantšhi ba e ratile ba bereketše ka lebaka la gore bontšhi ke bona ba founa ba bangwe ba tla kua ba tšhelitebogo ka lebaka la gore ba kry-ile promotion meberekong ya bona ba bangwe ba hloka mebereko ba kry-ile mebereko ka lebaka la gore ke kgale ba maketa jwale o kry-ile gore motho o makala gore kganeng ke neng maketa kgane nna ke sentšeng ga wa senya selo ngwanešono ba meleko e leng gore e gona e tswaletšego and then mahlatsa ga go hloka taelo ya pinki wa phediša ke e leng gore o tlo kgona go kry-a bophelo mo go yona thobela a re ya leboga mopapa nke re bolele ka taelo ye e lego gore batho ba bantšhi mopapa bana gabotse a ke no e bja gabotse ke re batho ba bantšhi kapa batho ka moka ba na le badimo empa go ne le batho ba e leng gore ba hloka tlhahlo kapa ba hloka tsebo kapa maitemogelo ao a tseneletšego ge motho mohlomongwe a bona dipono tše e leng gore o di bontšha ke badimo ba gabo ba nyaka go mofa mpho ya bongaka o boletše ka taelo ngwe mo mongaka gore ge motho a e berekiša badimo ba gabo ba kgona go moetela gabotse ba kgona go mohlahla mo diponong gore badimo ba ba moswereng ba nyaka eng ebile ke ba mohuta mang gobane batho ba bantšhi ntate ka kapa e ke nyakang go go botsa yona nnete ke theresho ya gore batho ba bantšhi ba thaswa badimo ba e leng gore a se ba bona ka lebaka la gore motho o no kwa ba re o ne badimo o ne o kitima wa go thaswa gane modimo o la le mo go yena ga a bine yena o gapeletše go bina bjale taelo ye re bolela o kane ya lephakama go kgona go yorela go yoretše tate mogolo a goba kokwago goba magolo ago o kgona go tla mo go wena ka dika tše e leng gore di gona mo diponong go robetše le gore badimo ba le ba seke ba go tlaiša ka gore motho o no kry-a re badimo ba ntlaiša mara badimo ba sa mo tlaiše bjale taelo ye e tlo kgona go hlalosa gore badimo ba re ke nako goba a se nako goba badimo ke ba go bina goba a se ba go bina ka gore batho ba bantšhi motho o no bina ntate ka kapa a bua blame ngaka mara yeo e no ba gone gore taelo ye ke bolelago ka yona o kgona go e berekiša badimo ba kgona go hlalosa gore nna re a bina goba ga re bine e le gore a kere mohlho mongwe ga o a kry-a tlhatlho e botse ya gore o swantse o bine kapa se ka bine ngaka ka bo yona ye e go thwasišago ga e kgone go bona gore o a swa go bina o kwa go bina ntate ka kapa re phela maphelong a mangwe a di-scam re bolela ka di-scam re bolela ka batho ba e leng gore ba bangwe ba kgona gore motho a sa bine ba re wa bina jale go avoida taba yeo professor Mremi o bone go swanetše gore motho pele a tlo tseba medimo ya gabo a berekiše taelo ye gore medimo ya gabo e kgone go mo šupa gape medimo e kgone go šupa motho gore wena wa ga maubane and then o thaswa kua ga maubane bjale nako nngwe e no ba gone gore batho motho o no re ga bane gore ne badimo o no thoma le go kitima se tsebe gore wa kae bjale taelo ye ke bolelago ka yona motho o kgona go bona le gore a kere motho o kgona go bona gore ke bona lapa le lengwe man le mola moteti ke bone ke sepela mo diponong ke ya moteti ka ke fihla kua ka tsena motseng o mongwe mo moteti
jale taelo e go e berekišitše badimo ba kgona go hlahla gore lapa leo ke la kae ke la gamang e ya kwagala nke re tsene go taelo shi tlola o fole tlola o fole tlola o fole e thuša kudu mo kae ntate ka kapa go botša nnete ka taelo ya tlola o fole e bereka so batho re phela mengwageng e mengwe e leng gore meleko ke e mentši e lešetše go morago ene meleko e mentši e tsena ka mekgwa ya go dumediša ene nako nngwe go ne go botša nnete o ka se re le modirong ra ngwane goba rakgadi a re dumela man and then wa no putha matsogo wa re thobela a e laetse tlhompho jale e seng gore re batho ba seke ba dumediša batho ka gore batho ba ka tla ba se dumediše batho ba re ei mo go ne bothata mo jale e no ba go no šireletša kudu-kudu mo melekong ya mohuta o le meleko ya ditšhelete ka gore bontši wa batho ba lekilwe ka ditšhelete motho o filwe tšhelete and then tšhelete ela e rile gape mmaketse bothata o kry-e le gore tšhelete ga e dule jalo go avoida meleko ya mohuto re feletša professor Mremi o bone go swanetše gore taelo ya tlola o fole and then a e rie go ba kgopele sedimo sa gabo se kgone go mo fa yona gore batho ba tlo ba kgone go tlola and then ba kgone go fola ba bangwe meleko e tsena mo go bona ka mekgwa ya go dumedišwa ke bolela ka meleko ya difola ke bolela ka meleko ye leng gore ke ya maswiswi ke bolela ka meleko e leng gore ke ya ditšhelete ka mokgwa ke boletšego ka gona gore ditšhelete e berekilwe jale taelo ya tlola fole e kgona go thuša and then meleko ya ba kgole le wena thobela nke re no re ge re kgaritlela mongaka re bolele ka lapa le bose lapa le bose ke kole o bolela gore professor Mremi seprofeto se motletše sa mmotša gore nako ye e tlago manyalo a mantši a tlo ba ka gare ga mathata gomme ke ka baka leo ba mo utulletšeng taelo ye ya lapa le bose gore banyalani kapa beng ba malapa ba kgone go reka taelo ye ke moka ba kgone go phela ka yona gore e kgone go šireletša bothata ba manyalo bo botlago ke a re reja ke nnete ntate ka kapa manyalo a mantši ke sono ka mogae o kaya o ne bona batho ge re le kua ntle kua re thabile mogare ga batho mara ge re ya ka gae wa tsota lebaka ke gore ka gae ya go ne khutšo monna o no feletša a bona gore ke no nwa madila and then ke re ke ya ka gae ke no fihla ke no robala lebaka ke gore manyalo a mantši ntate ka kapa mogala bo ka mokgwa a bonego ka gona o hlalošitše gore o bona kotsi kua pele ya manyalo a mantši a leng gore ga a thegiwa ge re bolela ka manyalo a go thegiwa nto batho ba santse ba e lemoge ntate ka kapa ke gore go thoma e le wena o le morwa motho wa mabu a neso o kry-a mosadi tsebe tša batho ba bantši goba megopolo ya batho ba bantši e ya gakanega gore gane mara o kgonne bjang go ba le mosadi ka lebaka la gore ba o kgonne bjang go ba le monna jale taelo ye ya lapa le bose kudu-kudu professor o kaoniša gore ge batho ba e berekiša e le mme le tate ge e le gore kwano yeo e fetetše ka gae go bana e berekiše le ke bana gore family go ba lelokole le tle le kgone go kwana e be le teng ka lebaka la gore o kry-e le gore mama le papa ba kwana mara bana ba kwane le papa goba ba kwane le mama jale taelo ye e akaretša lapa ka kakaretšo e ke bolela ka lapa ka kakaretšo ke bolela ka mme le papa le bana thobela re ya leboga mongaka malobanyana a lebola ya pudi farm re be re swere taba ye thata taba e boima kudu ya lapa le lengwe la ka mokgapa madi ka fa mo go ileng go a kwagala gore go na le tokološi ka mogae ebile tokološi ye wa tseba e tshwenya mmeka wa lapa ebile e tshwenya le bana ba gage kapa barwedi ba gage mabapi le go batlaiša ka tša thobalano ebile go ne le ngaka tsoko ye ileng ya ba hlahla gore ba ema bitleng ba go ngatha mabu ka gae go be go se bose bana ga bane mahlatse bana ba tšhaba ka magaeng jwalo motheeletši ke dumela kudu gore a ka rata go kwa gore ga botse pitšeng tše kgolo le ba tloutša ba roka ba sepetse le leloko le go fihlela ebile ba kry-a eng
ba leloko ba tla kae ka process ya go hwetša thušo kapa ba thušegile ba fetšeditše kapa mohlho mongwe go sa lwe busy ka bona na? ya ke nana gore ba gona mo moyeng ba tla hlalosa ka botlalo gore ba thušitše jwang, and then because le batheeletši kua gae ba santše ba be le clarity ya go tseba gore go sepelega jwang, ka gore maikemišetšo a nane go le ntate ka kapa goba le maikemišetšo a Ngaka Moremi ko go bona batho ba thušegile thobela ka nnete. thobela. Jwale mongaka ke na le mme kuku a bego a pharwa ka gore o a swara-swara o a phatha-phatha ebile bana ba gagwe ba re ke yena modiri wa dilo tše ka moka. Jwale mongaka ke na le mme wo a bego a le gona mo a pharwago ka dilo tše ka moka e lego mme wa lapa le go bego go thušwa yena. Jwale kgopela re mo amogele nke a re botse gore go tloga tšatši le lapa ba mmo go fitla le kgono o tee kwa jwang ka seo e le gore o direlwa sona. Re a le amogela mme lenanego la Pitšeng tše kgolo mo Motse Community Radio, lenanego la Pitšeng tše kgolo. Nna ke le Kakapa Radio, dumela. Ke a le dumediša baredibong ka moka le bo prof ka moka le setšhaba ka moka. Re a leboga mme motswadi maloba le ile la tla mo e le ge le tlišitše ke morwa wa lena a belaela gore ga le ba rate ka go lekana ebile le tšwa go tšea mmago lena mabitleng le mo šomiša go ba senyetša maphelo le ditokološi ka mogae ka mo ditekepetše, ebile bana ba gago ga ba sa kgona go dula ka magaeng ka baka la tlaišo ye e le go gona ka lapeng. Le tekwa jwang go tloga tšatši la re bolela le lena go fihla gone jwale ka o motsotso na ba ga Moremi thušo e ba lefileng yona le a e kgotsofalla? Ba ga Moremi ba mphile thušo e kgolo. E ke feditšeng beke ka moka ke khunama, tšhela motsoko fase, ke tšhela metsi fase, ke bitša badimo ba gešo ka moka gore ba kopane le ba ga Moremi. Nna bophelong jwa ka ga ke ne sephiri. Tate Moremi ntho ngwe le ngwe a e bonang bophelong jwa ka a e bolele, a seke a boifa selo, a seke a fitlha selo. O phurolola mafahla ga ka, o mphile thušo e kgolo. Mo e bileng le gone jwale ke sa kgolwe gore ka ba nna ka kry-a thuso ya mohuta. Ao batho Dr. Moremi a se a fela pelo ka nna a e tla nrwala ka dikoloi tša gage mahala. Ke tswa Moteti Košeng, o boletše ditaba ka moka ka molokolola ka re ga ke na sephiri bophelong jwa ka, se ke sa se tsebeng ga ke se tsebe. Re buile, o tlile o re biditše re ile ga gage. Re buile ga gage, o buile le rena, Moremi o bone nto ngwe le ngwe ya lapa laka. O tlile o ntšhitše dilo tša manaba a ka mo motseng wa ka. Ema pele mme motswadi, re nyaka go kwešiša gore ge le re o ntšhitše dilo kore o tlile dilo tše di bego di le tlaiša ka molapeng la lena di epetšwe di beilwe, le nyaka gore botša gore Professor Moremi o tlile a utulla dilo tše? O tlile a di utulla dilo tše di beileng ke batho gore di ntšhele bobi jo ba reng ke na le dijona, ke tšhela ke bona moya mohuto wa gore ba tšhele bana ba baka ka molapeng laka. Ao batho O tlile o di ntšhitše ka moka, mara ba di ntšhitše ga bohloko e be le dilo tše thata ke nna ke sa di tsebe, le nna di ntšhošitše gore ana ke be ke phela jwang ka gare ga lelapa la mohuta o. O di ntšhitše ka moka, motho wa Modimo o nthušitše go nthuša mo e leng gore tše gane bjale ga ke kgolo. le bolela gore le tšwa Košeng ka Moteti, ge le bua Košeng ka Moteti mo a le tšhetšeng ka metse a le botša ditaba tša lena, a boa a tla ka gae a le bitša kua ga gage, stepe sa boraro a tla ka gae a tle a epolola dilo tše di epetšweng ka gae le tše di beilweng ka gae. Ya bone ye a e dirilego o di ntšhitše ka moka, o beile mahlong a ka ke di bone,
di ntšhošitše moyo bebeng ba o tšhetše ka molapeng laka Dr. Moremi o ntšhitše manthapameng a letšatši la lekgono ge ke ntše ke le gare ke ema le letšatši la ka ke kwa bose ke kopane le lena ka be ka le emiša ka butša malefo ka rena o iša kae batho ba re aowa Professor Moremi ore batho ba jwale ka kapa o feditše ka bona jwale ba swanetše ba ye go hlapišiwa kore jwale kore ba ntšhiwe meboye e mebi jwale ke a rereša ge ke rialo wa rereša ke tlo ke bolela ke re mmereko mo Dr. Moremi a o berekileng ka mo motseng wa ka o mogolo thata aga ke na le nako e telele ke sa tsebe nto ba reng ke boroko ka mahlong a ka ke be ke kena ka dikobong ke be ke tle ke tsoge jwale mme ge re ruma nna le lena Professor Moremi motho mongwe go tee le radio ya MCRS ka baka la gore Moremi o be a se a swarišana a nnoši o be a swarišane le MCRS ka lenanego la pitšentše kgolo le nna ke le ka kapa radio nke o no re ka mantšu a mabedi a mararo nke o bolele le Moremi kapa o botše Moremi se se leng pelong ya gago maikutlong a gago mabapi le thušo ye o e hweditšego mantšu a nka botšang Dr. Moremi ke re Modimo ba le badimo ba gago ko gore ba re beele yena ao batho a phele a ba phele a tšwele mokokotlo a swere lehlotlo a swere maoto a mararo gore a re gole ene tše botse tša ntiretseng tšona ka pelo ya gagwe ka moka a se ka fetša ka nna ao batho ba bane ba borena le bona ka montle bana ba Modimo ba tlaišegonya go swana le yaka ba swane le nna ba bule dipelo tša bona ba fatele ditiro tša ga Moremi ka gare ka mafahla a bona le ka gare ka malapa a bona ka gore nna ke mmoditša gabose ka letokolola ka re ga ke na sephiri mo bophelong jwa ka nte ba mpharang ka yona ga ke e tsebe ka nnete Dr. Moremi o hweditše e le gore ga ke itse bona ke bona ba bereka mmereko mohuto ka motseng wa re a leboga mme ke leboga Moremi ke mo lakaletša tše kgolo tša go feta tše a neleng le tšona ka pelo ya gagwe le ditiro tša gagwe ao batho gore e dile ke mo hlokela mantlo mme motswadi re a leboga wa tseba re leboga kudu ge le ile la tla mo pitšentše kgolo mo ka sello se segolo kudu Professor Moremi a tsenelela a kgona go ema le lena go fihla letšatšing la lekgono wa tseba re a leboga mme motswadi Modimo le badimo ba gabo lena a ba le eteleleng pele ba le šegofatšeng ba le šireletšeng ka dinako tšohle mopapa Mr. Malefo mme šomo o tlišitše ditebogo ebile o bolela ka molomo wa gagwe gore o tloga a thušegile kudu e le ruri go tšwa ka molatlong tša baroka ka faleng ya mama re katane le yena go fihla mafelelong re sa fele pelo ebile se ke ratang go se lemoša batho ba ba nego le mathata Professor Moremi ga a thuše batho ba go ba le tšhelete fela koko ngaka o bone gabotse gore koko kore o feletšwe gore motho mongwe ntate ka kapa o feletšwe motho o no ba le mathata mantšhi jwale ebile go fa go fihla le kgono re mo thušitše ebile re leboga le koko ga a robetše le lehono be re le ka kua re ile go hlola gore dilo di sepela buang ba re boditše gore ebile ba robetše boroko bosebosebosebose bo e leng gore kore be ba bo gopotše go ne nako nngwe mo phelong o kgone go gopola boroko gore wena go kgone go robala go ne ba bangwe boroko ba bo gopola jwale le nna re leboga tshwarišano ya koko le bana ba gage ba se re nyatše ba se re ka mohlomong ka re ke bo Malefo ba re bo Malefo e sa le ba bannyane rena re roma ke moya wa Professor Moremi jwale re leboga tshwarišano go ba go fihla mafelelong re re bohle ba ba hlokago thušo hlokang pelaelo mathata wa lena o le ka sa kgone le nnoši ebile mathata o boima ba ona le rena re mo go bona re gapeletša go le thuša ka mokgwa o
re modimo šua thobela. mongaka Mr Malefo ke lebogile kudu mongaka go boledišana le wena gona ka fao mantšu a mabotse re ya leboga mme motswadi wa tseba re lebogile kudu go menagane modimo a leeteleng pela le šireletšego a ke lebogile. Thank you. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. lenaneo le latelago le a bapatša gomme maikutlo ao a tšwelelago ga se a Motse Community Radio Station re a leboga. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.